سنگرا روشاوا سنگرا پارستنا مروباهیه. برنامه سنگرا روشاوا. بله گوداروان دنگی گل جه برنامه سنگر روشاوا مل پیش بریوانه میوان ما یا به هفته جی بری حواله کردن را ام ایرو لأقادمی بردوزی یا شیدرو بارن اب حوال جی خود برد دادگره ام به هر حوال آخر ناس کنده می تخش به حوال یتیش خوش به چای باشن سپاس باش بی ام باشن سپاس همو گوداروان جی باشن حین دنگ تا گودار دکن ام دخوازن تا ناس بکن تجکیشن باجاری تا کرد و صاب ما بدی ناس کرد ناوه من شیلان عفرینه از بخش باجار کوبانه ما جه کوبانه تایبت پشتی بیواجه شهر کوبانه وسا هنزه اتر ناسکرنا منش پارتی را چه بود راسته ناسکرن بریاوه هبوجی اما تایبت پشتی بیواجه شهر کوبانه ناسکرنه که هنزه اتر پارتی را چه بود ل پشتی بیواجه شهر عفرینه هنزه اتر باندوریه سرم دا چه کرن افجی بو سبب کو از بریار خود تبلیغونه هین زیادتر خورد بکم سال 2019 دا پشتی ناسکرنامش هین زیادتر وسا باندوریا شرجی بریار خود تبلیغونه زاتن دا بو شکلی تبلیغونه من ناو پارتی چه بو یعنی راسته بیواجه شهر کوبان دا تایبت برخودانه کو چپره داد هاتی چه کرن برخودانه گیرلاین آزادی برخودانه شهروانین و پارتیه اول سر موک شخص پر باندوریا ویدا چکرن تایبت پشتی چالاکیا شید آرین میرکان اف باندوریا که پر زیده دا چکرن حتی هر از کت نوالی کلینه دا کو اشته شید آرین کیه کسایت که چابو یان چما تشته که بی رنگی کر دست بگه اشبو منو کسایت من چا یعنی چالاکیا اول آرین گرته دست اشته انسانه که کد خواست بمره و افجی کرا آرمان جا کی بچوک اما پشتی کو ناسکرنامش پارتی را چه بو من چالاکیا اول آرین هین زیادتر سر لیکولین کر هین زیادتر بکاتم افش بو من هین بوز ادمه کی بنگهین کو از پارتی و بما گریدان صدمه کی بنگهین یعنی وقت بجن درکت نزانه بونه هین زیادتر چه بو اف یک بو صدم کو بهله هین زیادتر تبلی بونا من اش پارتی را چه به هین زیادتر گریدان بونا من پارتی و چه به وقت بجن شیدن و پارتی جی گریدان بونا ما هین زیادتر خورد کن اوجی بصايا فكر وفلسفه سرقاتيه ذاتن يعني افتشتكي دياره يعني تبخواز نخوازی پشتی که تکوشین زیادتر ناست که تبخوا بیره تکوی نافده تبخوا بچاوه که جوداتر دبینی یعنی اراستی بیشم جبون وقت شخص بریا استهبلی بون ناس کرنه که جدا بو شکل که جدا بو تنه وقت بیشن هندک تشتین کرد سر پارتی ناس کرنه که بو افجی که ماسی ما وقت جواک تام در خست نزانه بونه نینه یعنی پارتی تام ناس کرنینه اما پشتی تبلی بونه پشتی ناس کرنه پارتی وقت بیشتر هی زیادتر حس کردن هی زیادتر گریدان بوین هی زیادتر خواسته که تبلی بوینه که خورد کسایت این وقتی شید آرینو پر حوالین کو سر شوپا اون حوالانا ماشینی جی ناس کردن پشتی کو چه بو هی زیادتر وی آل دوسا گریدان بوینه که می چه بو خواسته که من تبلی بوینه اجازه هند و آل ده هی زیادتر پیش کرد یعنی بسای حوالین وقتی شید آرینو پر حوالین پشتوان کو تکوشینه کی دوام کردن يعني في آل ده راسته جو صاهين زيادتر يعني تشخصي بحسب كيجي بلكي هوا كوسا تيرناكي أما كسایت نوعی وان تدکاری يعني بقولنا کی پر کرد ifade و بکی که اشته به فکر و فلسفه سرقتی دا گریدان بوینه که اف یک جی اثبات وید فدایتی آن انسانه ملتان ویرنگی بخواز نخوازی نوا پارتی آمد پر درد کردن پیشش برکو او گریدانی یا راست تدبینید کسایت وان ملتان پارتی دا یعنی ملتان وی شکلی نوا پارتی آمد پر درد کردن پیش اف جی بسای ناس کردن سرقتی گریدان بوینه با آخوالات دا ویدشتیت کارم بدم گریدان یعنی به وی شکلی ناس کردن مش پارتی رهین زیادتر چه بو خواسته کم نه تبلیغونه سروی اساسی بو یعنی ادگارم وقت بیشن تبلیغونه خب و مجاره و بد مگریدان تایبت ایریشن کو سرجنت ده مشاندن عالیه دستلا دارتیه کو وقت بیشن ظلم سردست ده مشاندن دام کو مخاوک کسایت بیر نوا جوا که ده افتش دید
یعنی راستی جیش بوم وک شخص جید بو صدام ناکوکیان چما کسایتم ویرنگی در کون پیش یعنی جی چما فرق جداهی کی ویرنگی ناف مذهبه آنجی چه فرق من او انسان کلا کامه دما کو اف ناکوکیانا پیش کون گر مروف به ناکوکی خواب که دکاره برسفاوید نوا پارتی دا ببینه اما وقتی بیشتر گر ناکوکی خود سر گویی خراب باویش میانجی برسفاوی نگرم از کسایتی که نرمال جیان بکم و نرمال دوام بکم اجبم نوک شخص جی ناکوکی من هنگی زیاده پر بون بوسیدم که از به ناکوکی خواب کم برسفاوی جی ناف پارتی دا ببینم ناکوکی تا چه بونه یعنی هر زده چه بدار چه دو یعنی ناکوکی هر زده شخصم داد دی پیش چما وکی جن از جاوی که چک بمدیتن یعنی جی چما فرق جداهید نافبرم من ظلام دا هبه ظلامی که لکم دا آنجی یعنی اف مجرد پرش بوم وک شخص دبون ناکوکی از جی انسانه کم اجی بهزم پر جرا فکرانده که منی بوی شکلی چید بو یعنی هزا مهیه هزا او ظلام جیه آن کسی کل که لکامن اما دما کو من وصب او بجاوی بجوك ديتنك بديتا اف دبو سدم كي از بفكرم يعني چما تشتكي في رنگي در بكابي پیش طيبت نوا جواكا مي كوباندا اف تشت پر زيدال پیشه دما تفي تشتي دبني يانجي بهندك سينورن وكي دبيشن دوغماي هي كود نوا جواكا ده هاتي چكرن دما كو مديت جبو موك شخص دبو پر سدم ناكو كيان چما از وكي جنكي هرتم تشتن كو وكي دبيشن والا رب بما بجوك خستانيان مجارين والا رجيانا كي يعني شخارا قبول بكم افتش دوستا سدا منوي پر زيدا درد كتن پیش طيبت نوا جوا كده يعني ناكوكين في رنگي پر درد كتن پیش طيبت يعني مجارا خواندنه که بخوازي یا مجارا نویسه که بخوازي یا مجارا کاره که هم دمال دا همجي در ودات بخوازي داما كنت مجارم في شكلي را روبروتي تتكافين أغفاوي ناكوكي دا چما از بما بجوك خستن ما قيمة فهمني جيان جنينة اف پرس وصا جبون واك شخص پر درد كات پیش متقو قيمة فهمني خاندن نينه يان ما فهمني كار کرن نينه يان ما فهمني اخافتن نينه شبه پر جارن جبون واكي جواكا مي كوباني طيبتي يعني جنه که بخواست تشتک بگوتا گوت که چی عیبه بدنگ به ناخفه نباشه آن وکی تر گوتنین هر وکی تر درد کتن پیش اجبم واک شخص من پرده فکرم متقول چما برای منی بچوک از بخواست من بچم جهه که گره کل کلا کم به آنجی يعني او برا يعني رغم كو هزا خوا او قسنين كو بوكيد بيشن باخفه بلا اما ايمن او هزا ما هي از يعني وهي زاد خدا دبينم اما از في شكل بما بچك خستن ابد بو صدام ناكوكيان يعني از بخواز بچم ميناك مال قال مال بتك خايان قال مروفك خايان قال حوالك خا گرگ برای منی بچوک کلا کام به اف جبم پرد بود مجاری ناکوکی متگو از دکار موی بپارز نه او می بپارزه چما تشتکی بوی شکلی در که پیش پرسیم بوی شکلی داما کمروف ببک هویشی برسفی و دکاره وکیل بیشم به آلیه چیزوم نمین سرکاتی نرخاندین سرکاتی و پر اولین میکو نواوی تکوشینه دا جی گرتنی دا یعنی بسایوان حوالا نمروف دکاره برسفی و پرسانا ببینه بخواهی پرسه خواب وی شکلی برسفی و دیتن اف بو سدم که از وی شکلی تبلی بوینه که بدم چه کرن هول شیلان خازن ویجی بپرسن نها هر انسانی که دما بری خود تبلی بونه که وها يعني دبا خازي نخوزي باندوربون چه دبا يعني هلا انسانه كي كو دعم تمنه كي وهذا جوان تبلي ببا و باندوربونا و چلشكي من دبا مشاره ده هبه هلبتي تشتي كو هرزي ده بيوري گريدان ده ناف بارتي ده شي هي كسين كو تهرزي ده بي باندوربو كينه يعني استقارم مينا كوه شبو شي دل دا بدب شي دل دا آيبر شيء دلتا يعني بيشتي تهبلي بوينا منا نافا تفجري هفلكو يا كمين متنف بارتي دا وصا بير اسبيرا زيادة تر ماما ومن ناس كري شيء دلتا بو يعني از تخازم في دست بكش بو شيء دلتا بيجم من پر هفال دي تنت نافا تفجرا مادا اما كسايتي كو شيء دلتا نظام يكو هر زيادة وصاد كسايتم دا باندوربینه که دایی چکرن یانجی هشتی که از به پارتی وزیتر به مگریدان اتکارم بجم شهید دل دابو جبر
هەڤڵ دڵدا کەسایەتێکی وسە بووکی هیچ ئەس زێتر وەکی بێژن بە ئاستا فەدایەتیدا ناس بکەم هی زێتر دەرهەقی وێدا لێکۆلینێن مچێ بنیان هەڤڵێن و بریارە خۆی چاڵاکین فەدایی ددن کەسایەتێن بچ ڕەنگینە ئانژی ئەو هێزت کۆدا خۆدا ئاوات کن و بریارێکی بڤی شکلی بدن شەی دڵدا بوو وەکی دوێژن بوو ڕێکش بوو من و ئەس بکار vê alîda wisa naskirinê min çêbê hevalekek ku di hemû aliyê jiyana xwe de biryara xwe her tim ew bû kî gerek e aliyê îdeolojî de kesek negîje wê de gerek e her tim bîre bîr bi serokatî re bibe heval her tim digo ez dixwazim bibim hevala serokatî ya herî nêz dixwazim çawa serokatî pênaseyê Şehîd Zîlandekê min jî vî şiklî bide pênase kirin her tim şey dil de vî şiklî yani tekuşîna xwe ser wî esasî da çêkirin heval de jî vî şiklî yani zêdetir min nas kir kesayetên vî rengî ji nav me de pirin mînakên wê jî pir zêde jî li pêşin ama yê ku bîrebîr min bixwe wek kesayet pê re jiyan kirî heval dilda bû hevalên dîtir jî hene mînakên wê mînak Şehîd Gelî an jî Şehîd Amed Şehîd Hozan Şehîd Diyar û pir kesên dîtir jî Şehîd Dilvîn û her wekî tir pir hevalên ku ez bixwe wekî xwe ji bo şexs bibêjim ez însanekî şanslî bim kê însanê bi vî rengî re jiyan kir pir care jî ez bixwar dikevim nava wê nakokê de ecebe ez layıqî keda wan hevalanim an na pir care va pirskirinê min jî bixwara çê dibe ez însanekî ku ez bi hevalên bi vî rengî re min jiyan kiriye ama ez çi qasî layıqî keda wan derketim kesayetên bi vî rengî jî yani pir zêde bandorî li ser min da çêkirin yani taybetî ji bo heval gelî ez bibêjim rast e demeke pir zêde dirêj em bi hev re neman heval rêveberî me bû cî xwe di rêveberiyê de digirt li gel me Tugay de yani pêvajiyekî dem Kurd ez bixwe derbasî xeta cephê bûm heval jî derbasî wê derkê bû li gel me dima gel me tabûra me de yani wekî berpirsyarek li wê derkê dima li gel me yani rastî bêjim pir care min henekê xwe bi heval gelî dikir min ha ez poşmamtiya wê jiyan dikim min digo heval gelî tu dibêjî tenê çar tîlîkên min mane çima pirsekî vî rengî min her ji heval gelî pirs dikir heval gelî her tim digo ez birçî bûm min destê xwe xwar yani vî şiklî henek dikir ama yani bixwe jî ez diketim wê ferqê dike ez dema vê pirsê pirs dikim heval gelî wê êşê dikişînê ama her tim jî bersivekî pir xweş dida min hîç ez vê deng bimînim digo ez endamekî vê partiyê me ji min tê xwastin ki ez laşê xwe bikim feda ne tenê destî min û çavê min çi ji min bê xwastin jî ez ê bikim feda her tim va bersiva da me hîç ez vê deng bimînim ne hîç ez pirsê xwe dewam bikim bixwazim nexwazim kesayetê ki wekî heval gelî kêleka yani min kêleka wî jiyan kir an jî bîrebîr pêra mamî yani rast em carekî duygusal bûyîne em digirine dest her tim dema ku em hevalekî li kêleka xwe pêra jiyan bikin em wisa duygusal digirine dest ji bo wek şexs jî heval gelî kesayeteke bi vî rengî bû gerek e piştî şehadeta wî ez tekuşîna ku wî dixwastî yan jî sekna ku wî dixwastî ez dewam bikim نهاتا جی گوت تنه چهار تلیکی وی هبون یعنی دستک وی گازی بون هیم بو دست دنجی تنه چهار تلی وی جی ما بون یعنی رغم وی جی دگوتن دو خواندن و نیساندن دا پر خورد بو دگوتن مامستی زمان کرده بو اری راسته یعنی ویم جرده راسته دستک اول گلی راسته نیم بو و راسته جی تنه چهار تلیک بون اما رغم وی جی آلی خواندن نیساندن دا جی هر وکی در دا جی تعویز قط نده yani hem xwe perwerde dikir hem yê qarşî jî bixwara perwerde dikir pir hevalên ku ez wan nas dikim heval gelî bixwe ewna fîrî ziman kirî jî hene yani vê alî de heval gelî rastî jî dema pêşketinek dixwe daba çêkirin wisa kêfxweşiyek jiyan dikir ku gavekî nû avêtiye te digo qey dinya giştî bûye ya heval gelî dema ku heval gelî dikete nav me de jî rastî ew tabûr giştî bin guya ev dixist gerek e ew tabûr giştî bi heval gelî re têk heta tevgerê de pir care dema hevalekî xwarinek çê bikira yan jî tiştek çê bikira heval gelî neeciband ne de eciband her tiştê her kesî jî bizûz bû her tim digo çi digo işte ez rûmê ku bi çar tilîke tenê me ama ez dikarim ji we xweştir kar bikim her tim di vê alî de rastî jî heval gelî li pêş bû insanekî henekcî û hereketli bû rast e
پر حنک جو حرکت لی بو آلی چند هنر دا پر زیده گریدای بو بله. دنگ بیجی پر زیده حس کر هم ببیجه هم گودار جی بکی هنجارا ما حنکی جرد گو اول گلی دنگ بیجی تا سر ما خور اما ورا راستی ما پر حس کرم دنگ اول گلی گودار جی بکن دما دنگ بیجی دکود او گریدان بوین اوی تدید یعنی دنگ بیجین کو دکود تیج بیله بیوا گریدای بود دکود حس کرن دکود کسایی که اول گلی راستی جه از بخوا شخص پر شانسلی مکم پیراجیان کر اول آمد عینی تشت بو یعنی کسایی که بعینی طیبت مندیان بو طیبت مندی وان پر دش بیه هفته جبر و یکی جی پر هفته و گریدا بیم پر الکلاک هفته دمان راستی جه شهادت دوان جه کی پر زیده باندور کر یعنی نه تنل سر تبیجی شخص من تانی او توگایی که ام تدا بهفرا دمانی یعنی جی کو اول گلی برای تدا کار خبات دایی مشاندن که در کتابو که تا اول گلی تا او حسر جاوی حوالا داد دید راست هم مجاره که توی گو سال بوین ایوایه اما یعنی تا او گریدان بوین دید یعنی اول گلی جی که کودله کار بکه حس کرن بگریدان بوین خواه یعنی و انسان این کل کلاک خوش بیله ده حس کرن کجوان حس که وی آلده از خواه کسایت یعنی رغم که دمه که کرد بوشی اما او حوالتی اول گلی هیچ کو اسبی و بهم گریدان کسایتی که وی رنگی شید یعنی نظام تشقوسي قوتر بكي يعني إفادة واناكي هفال جاليجي إنسانة كي بشكل بو ده همان ده مدك يعني رغم برينداري هفال جالي رغم كو جافه كي هفال يعني وقت بيشن تام ندید ندخبطي أصلا اما هفال جالي آلية فوتبول خا فوليبول سبور يعني كارن هم عسكري هم وقت تردش تعويض قد تجاري ندا ورغم كو تأثر ريفابري ما تقايدة جديد اما هفال جالي برغم ويش يك روشينات قاس ريفابري من الفدركي بشكل ناس جناد بو چه پروردین ما هبیانا یان چه کار خبات هبیا اول گلید نفته بو که اندامه کی تابوره دا وسا تولید بو همو تابوران دا جوسا بو همو جی کتی دا کار خبات دایی مشاندن جوسا بو یعنی کسایتی که هر کس بخواد دا گریدان استکارم بشکلی کسایتی اول گلی پیناسه بکن براستش دا ما بخورا بر يعني بيراني بكتا قوت سر شهيد قالي از بخاجي يعني من بر سرجانا ولي كلين كريا براسيجي انسانك بصابو وقت بحثي كريا انسان شقا افاده بك بلكي ترينك راست من بخا برجانا كري اللي دما حوالوسا بيشاما بحثي دكن براسيجي مروف بي باندور تبا يعني هاري داوي قوتني تتقازيش قوت دروانا ربيشي هاي يعني دست بك از تخازم فيد بيجم کارم ویژی وکی سوز وکی ایدای کی بدم سر نوی اندامه کی ویت هفگره کو هین زیتر خودی کدا سرقاتی در کفن هین زیتر کسایتن وکی شید زیلان شید سرت خدا آوا بکن و لایقی کداوان هوارانا در کفن کارم به شکلی یعنی ببیجم وکی سوز وکی ایدا سالا نو دا تبلیبونه کی هین زیترش من وک اندامه کی ویت پارتیه هین زیتر گاوه کی نو باویشن او ولات ایمکو دجمن مجناف دستی مگرتی اما بکاربن بزبرن است کارم و وکی سوز بدم کارم فیشکلی بیش مسپاسیت کنا ول شیلان بله گذروان اندنگی گل به حوال شیلان را میگیشتن داویا برنامه خوا و بگل لکن خواندن خوی خوش جمره پار بگرن ببینید دنا و خیر و خوشی ده دم باش